te whasisilatu a tō mteria nei tō manga whono ao whetu la whono. O te tāpā, lau whionga te matai pārmia mo la. Lau whionga le whong whitalai. O te manatu leo mai apare au tani ngā sua al tātou mau tani. Ia e whawhitaia le tuai lona angalei ma le whoa. Ua maua fo ise whaasiri ngā mālosi al pārmene whaua wai le tātou ngā ruenga. Ia ma ua manino le tātou mauta le whaasolonga le tātou tūlafono tau whaofi o lo o whilaflafo ai nei. Ma ua ieise manatu e le leo na whaua wai pēa lona tangu fiaina i le asofono le nei se ia maea. O le ala lea o lo tūla ima whaaloalo lau fionga e whaatū le lafo. Ina ia whatatia ese tūlafono tū mau, tūru sifurulua, mo le suia o tātou i tūlafono, mo le asofono le nei e whapea. O le a whaua upea tātou taurumanga se ia auria le tūla e tasi i le au auli. Ona whatatia ese lea mo se malolonga, tātou tu e taua awhia i le tūla e lua i le au auli, ma whaawau se ia mai ale whaitaunga whaatolu. O le tūlafono tau whaofi le pūlenga o loa awina atu i whafo, lua whelua sifulwha. Ia ona tātou tōlupo ai lea. O le lafo lea man whaaloalo lau fionga. Palua, le whionga le suipalemia, min star whatoanga, whainga whaiva, ia min star ki pūlenga o whaalapitonga al tātou. Malo, sili, o la whamaunia le lafo e whinangano e sau nomane i oe. Au ese le ai, o manu malo le i oe. Ia, la whangasolo tātou ngā ruenga, tu so le lafo ua whamaunia. E whatati ese tātou taurumanga me marolonga ua mai a saunanga te tai re tua ngai. Ia, la wanoa nei o stasi sui malu e fia saunoa. Ia, tula meri sui o sapitea. Hatai lau whionga le whawhitalai. Ia, whalua ina le tau nanga te matai palmi e mole atu te whaftai le lau whionga ma le malole. Tanga ruenga ia awa fo ile tani ngā sua sa alo te il palmene. Butula ia tu e whaisina manatu i le tātou tula fono. E ona tula fono. E o lo tano inga ngi te nei. Lau whionga i le amatanga ma ta upul nei. No wa tau le Export Authority. No wa pe ai se tama i section for le to tonu. O le mtanga luanga whatoanga. O pe o le mtanga o le minister whatoanga. Sa amatalia mai el tau tau ngole mel nei. E le lai foi tu. E sa nau wai whalongolongo. O whea le mea la anga i iai. O na pe o le mafuanga na amata mai ai le whatanoanga le. O whalapatonga nei, ia, o tātou o loa tau whatoanga e ave, il tātou whale foi lea i o tau, lea sa whatu mai. Ia o le mafuanga foi nā mātou whatu, whale nā. E whaonga ia, me o fua whatoanga al tātou stek, lea voi sa minsta i lalo stek, whaia. A te ua o le taimi o le COVID, whawhinga tāanga watu i tātou fua whatoanga i whafo. Ia mapeo i nā whaua, ta apea i fo ile ia le nau o tangata. E to e ai o mo wole aini tātou fu whatoanga what. Nau whatu mai la le tūlanga nā. E sa uwhiwhia lava. E whaftai o le ato e whauau. E whainga malo ia le aunga tonu na whatu wai le whale nā. E le whapea na o fua whatoanga. Ia o nai o loa fo e nai tātou tangata fo i e private sector. Au whai whatoanga la iti o i me tau lima, tūlanga u whapena, i e whare, e awe ei, ma ui whoi tatangata e whatau ai. A le lau whatu le authority, e ia ilo na polisili, e ma le poa tusala, o le state owned enterprise by itself, le belea, wa ese mai alo, se sia matanga luenga. Ia, atono o se vainga whanale, ngā malo ia, e au ngale, wala le e au ngā mo ne teim. Alo po lenga lau whionga. Wa utilo tilo atu i le
Ai ngoi nga le wa fatata no mai ma functions ole tanga lokan dei. Ele la titi me le la tato tuti lo yai. Ele la titi, ele pa pe o se me voi lo ma fa mo. Na o se section nei la lo le fatanga. We are now talking about export I fafo to Samoa. Now we're talking le ngata New Zealand, Australia, taptanoa foi Amerika, taptanoa I Europa, Britania. Ano uma whapena? O te talo atu I mea ilanga o uma na saingi tatu e ngainga ma nei foi nu. Whangai ngoinga o tatu whaata o inga. This is the core mea lea. Whaata o inga. E lewa penga tatu mea at. E wat foi, mai foi la tau o loa I a Samoa. O lo ponenga la. Mai maue pe au mai le organizational structure o le tangalunga faulia. Se tatu le tilo. Pe tō fia tangata I e wha moe whati noa le menei. Wai, ala ua ai atu iai. E iai ilwaanga taipe o ngā luenga le whai le MCO. E ilwaanga o le MFAT. O tatu trade le ona whatau inga. Ia mai sim tanga lua. O le SROS o lato e paanga ma le waanga. O le lo ula papolanga I our expectations on this matanga folia, are we supplying them with the resources? E tali mai ai. A whai ua whai matanga luenga. Whai loa ia mautu. Ma ia kawa uma mea nei. Lea ta ua nisi ia whengai ngā whaavao malo. Lea ia le Pesa Plus. Le regional, dato New Zealand, Australia, ma no o le Pasifika. Tasi fo na me tau titilo ai. E ia fo le isi le picta. Ole whenga fo I. Ia whenga tato whaia I o e lopa le ia tato whenga le na whai manu ua ia e le ato ato ma inu Europa anana whai tato whenga. Tasi na e tau fo ina mana mai. E tato whenga ngā whai ma le Britania. I lalo le Brexit, na wo ese la tau male, mai lalo I le EU. O e ana no tau me na o me te tau a ona tātou whatau I le mele. If we are going to operate this to its fullest level, o mea na tau tilo iai, o le mea na leo te polei au, po o malmarama le fionga I le purisiri. Le te leo langa matawhai oila la tauan. And also, mole malo, ia ave resources I te tonu I. Ona le to iai leo nisi mea. Ona le tae nai uma mai loa leo I la to lo whaia export. I lalo I. Wa pelen taua. Ia pe, pa wale mea faule iai ona lo whatu wale. O ia CEO ma whain tangalo. A mea uma nei le iai. Tau ma whaia whaia. O mea uma tau mo ai. We have gone down that road before. And to limited access, for a limited success, for several reasons. Ole, ta ole mele demand and supply. Lo ta tununga, pensa wa fo inis. O ina o lo la pe ta tong finga. Le ma fai ta to on a sustainable le supply o mea le ta te man le man o mai nu la. Wa le man o mai nu la mea. Ele fata to to ave. Ele ma fai. Whaarua no walu le Expo I Saina, Shanghai. Nga to woi mal to tele la whai o loa, private sector. O le wanga le whai le pia, o le SROS, le whisky, ia manai wanga le women in business. Awe o malato o loa, wal malato whai lea, ia I maua I tato maketi. Ia le mena tup, fia te le ia le maketi o sai. Ia malata no le maketi o sai, ia stama I nu ule ai. Ia be over 2 miliona tangata nei tonu le fale nei. O se fia o mai tato o loa. Fia inu le pia, mai o le leila, o le whisky, o mea I o soa u fo e fai moso oi, soa u fai fitau. Lai fafo mai nei ma fina sa matou malanga. Nau ai nei. Ai tau mai ia
ia le amount, the volume le mana o i pisinisia sai. Ia, e se mai se fulu container pia, i le vai aso. Se fulu container te tele, vai fasulu, i le vai aso. Ia, lua container whisky, o meio, o tātou whātau ta mai pusa fo ia mea o loe sua umanongi, fo i fia te leisai. Nā tau mai oka, e le tau on mawhai tātou. O le tanga ranga fo ila le la tu le mai. E tau ona sila i tu langa ia. Tātou tilo i marketi, e tau te mawhaia ona tātou sapalai. Not marketi i tau te manao sapalai, but marketi e mawhai on tātou supply. Not what we want, but what we can supply. No mai foi sapani. Na ele trade trip sapagi ngo mai. Fia le ulu. Fia e mana na o so ile. Fala mata le mau atu le ulu. E ai o fata amilu sa vai. Ya o mau wa sapagi. O le ulu e fai le fuata. E le fa pela o le alu atu al sa palai wan me ngam na to every day for the year what al sa palai a wa muli lo i for sa palai o le ulu e fua nei tolu masina e le toilo se fu ina va bea fo nga mutra ngale de fia sina ta mari in sa nga wa va ku ngei me ole me vo le gluten free to nga fala mata na le wa na fo itanga to lo lang mo lo soi fu maloloin ia pe o tu langa na tatou tilo i se mea tau te whea on supply te minei tatou tangata foi la la vale nau e mohu la le tupe i amata foi na hapia fifia pupu ai fatu la ia le nau o tangata ina i rupea la vale ia le to angai e whangai o ia lato o loa ia ele fa pena fa toanga au o isi foi o loa le foi fai tato soani o masani ai i le private sector le avatai le lu se lau di sulu afi le wo ia i mai foi tato e tau ma fai ai of production ia fai au le lua masina mau tupe ia to atu foi ia ile ia mai mea ia va pe fa se malo longa nei masina pe ole menga e tifite el pepe so tato mele fai ai o te lango ina le initiative ai ole tau ole mafai on tato faia in a sustainable way ma waile aunga le na mafa fo ina tu langa lea pena fai atu e ni me fo me wo leva fo in da fina wi e per fatti non ale ala inga fai ma le tau nu i tulanga e ma le me ale tu fai tu ai na ata tu ai le fai tu pala ia be ia bada ba inu la ya na o se la mal vai ngal na la o fionga ai o tulanga la tau e tau ona o fenga ngo umon tatu fai te vanga na e fai ana o nisi no ai o le afia i sino ia ona upu ia lo tatou pena utano ana fi mele ole intellectual property meto tino tau le ata mai ngo mesa o ngalu e foi mai o meta ua ina o ofia sa mo ton e foi e tele atu per ta malo le mo mo ia mela ia le ala atu lai mai tele tangata ia le atino e fai ia ni ala tu o loa la foi fafa le ta ua foi ia le lai si me ala na ta pui ai ia maua tanga sa mo fa mlianga ma sau mai i le loa le la fai le ia i lalo kavala i lalo o tu la fono yo tatu ofia tu ia le intellectual property i te ifa o avato tatu wa isi a me o le ava tatu le la vai to no le a te le vo la no ia vai fa e maua la no istanga e o foi le pol tatu ava i le maua le la to ia familianga le ta o pe ma te la isi me e le wa we've lost that I think onga le tatu la fonga sai ai me foi ngana na ia ia fai tu la fono ne au ne ko copy se si tatu o loia ai no sunga le
le la fianga min stamale se tanga I foi le tuna ina I o fai ana tanga na le faia ai le loa la pu e mai isi tanga tai fafu ia la tonga luenga ia mo wai le la to tupe ia ai fa sanga ta to sabili se tu lo ti lo tu ile wai le ngata na fa pe fole le loa a le labeling fa le o mea umala ila lo tu da fono na I mal mai le fionga ile tato CEO fo ia me o matang tu le peno fa e le mea ele la ti le ta fon tu lo a pe ia na ni sila ma me o fato anga ia mana I me tau lima ele ai we're talking about trade le tu lo tu ile ia atonu le pe mai le fionga mi sta o le beneficiaries body le mele ia fia mama po la me o beneficiaries body ai au le trade body I lalo au tu la fondo ia tongo o ese mafuanga ti lo tu le vanga su lima luanga le board fa punga le sau I e ma fai le board ona tofi listangat nisi committee fatino on tofia Kau whionga le sui malu, ia o te whautu atu pēr tātu me te tasi. Ei o le, ia, le lei. Le ale ta o le pōr, ia e rau ngolo whalau I tele, hui le a whai tau me loa, ia wau. Pe wau ili tātu me te tasi. Ei, lo ki kilo kula whangola o whionga, a whai se. O lo ongo I le o ke kau langa mai di melea. Le ngalu ki kilo o le mua ku malea bangoa, I baru sianga I komiti whaton. Aponta nisi, e la tau nisi mau komiti. E whakingoa la ko ngā luenga, delegation. Ia, te lero la pāla ngā luenga le pōna awha. Se si le whalau whionga le minsta, pe o tāle whionga I le tūlang. Te 2 minute sui. E lero wa umala o whionga, whaftai tele. Per whai atu, e langa sui nei le initiative. Le mawhau whaunga I tūa le mene, na ngau na mātou mawhau whau I fo. O le talo. O no leo whaatū, le matanga luenga tū ma oti e whaia le mene. I e tautua ngā. Le te taula on toi fale ton wa leo lai uma resource to tonu I ia e fatinoi lau sunga ile pulsi fo CEO ia o mamana tu lo foi wa masani foi me ne fa va malo me sai ngalu mo moai ia ano la ia tau avel tatum tanga lo fo ia o foi ngol minsta ia Emmanuel tato tanga rengo tu le nei ma lo fa raro lo fioma No, wa tai, ma lo sa no mole. Sa ko tatu la punto ka ofe. Tu lai me sui ona ma, multas. Kai de tu nei vai ngol as. Ma wo lungo le soi fu ai la fioma le fon talai mal pa I ole. Fono uso samboa. Yo ngol to mai tai parmia mal kapelet. Ia va pe foi sai le tu ngai mal nei tu. Ia, e vole manatu se whaisina sao pupu mo le tatu tu la fonu. O le aso nafi na sao noa I le polisiri le o le whalapotonga. Ka wai foi le fionga le ripule ia a talo whatu le fionga mai ia whamanuia le tue rupule mai. A o le whamtalanga. Ua tasi piliona le oloa au mai tonu. Ia e 30 miliona le oloa ave fafu. So se matua le parendia o le kako o mele ka o le trade deficit ke le tatou wam ai e mea. A whapela se mafu whaunga whatula I mai le whalapatonga nei ina ia sosoani le melea. Ia, e tāua lona mafu whaunga I tū o le nei mea. Ia, o le tula fono e lau whaitau. Ia leo a whaamatala mai o mai ai, matawhai oi, o marasianga. O le mea o iai le malosi o le whalapotonga. Ina ia whaafangofie, facilitate ia kako export. Ia o mea ia lewa mesiri, o lewa wha au mai I le pūlenga.
le pule e fai e le pulenga tulanga ia ia le fo wa mai ma tulanga o le pule ina o le tanga luenga ia me masania fai langa port ia appointi tangata whainga luenga ia fai ana komiti o ma ia me o Committee of Finance, ma mea umanei leu whatanga umai. Ia, ma tofi ei so enga o tusi. I le tulafono la ia lo nao te lenga. A le ma nei ale a mainga o tulafono. O mai e whatanga ai. E si le atu lea i lo le tatou o le mea leo le stala i lalo o se company. Foi lea public company. Ia, o le mea lea tungalu ia matou. O le tūlanga lea o le ausia pe o le tāua nisi. O le supply. Demand and supply. Mai o te waifo i tātou wa o loa mai ale amatanga. E te lea ina tāke de kākou tangata i whawhatangata Samoa. Pe ia masani ala tau le whaonga ina o loa ngā sia. Ia ma o loa whaia i tonu Samoa. Ia o le telele o le vai a wai le inisi mea fōu o ta wai atu o tūlai mai peira o le whawai ina o le tātou Stros. Sa tātou wawai ni mea fōu. Ia nau mai a malwharau mata, na tau pule malwharau mata o 5 nei tau sanga. Ia ele i whapena o na tūlai mai si tūlanga lelei. So le mea lea, ia, ele o tele ni o loa fōu tātou tala noa i mene, e ave i whafo i mō maketi i whafo. Ai, o le tātou atu nufo, ia, e tele na pūlea tangata o lato ele. Pūlea wha anganu. E pūlea la le tangata ia le atina ina lona ele. O le mea nai alo loa, o sioki le sapalai. Ia asau mal wha mai se i tulou oe, a fia ia mea te tō, sioki sa palai. Ia ai, e te tau ona tātou wawa ai i sesi whainga. E matua i toi wha le lei eile ati nai, o tātou ele. Ina ia mawhai ona tātou ngawhatauri maina, le mana o mia le la sau i le tātou wha alapo tong fōra. Ia, ta ue nisi sui le, peina amata mai o mātou whaangolongo au, pe se miti ale minister whatoanga le mea lek. Ia ai leo vai atu. Ia pule ale mahalo tūna inga. Ai o le mea. Ia e te tau ona turi mata ngau se mea ina ia fua mai. Ina ia wa aile atu nu. I lona tali mai i se tūlanga le lei. Ia o le tūlanga ia o le komiti. E pi o le tau te ai ua e fou le ai pe o le to 5 ia sui o le port ia mere amata le to tolu e mana ia le ia mal numero tolu i amata se to tolu ina ia mafai on fasao ina nai tupe le amata matanga o le fala potonga e o foi nei me o ana assistant executive officer ia pe mania so ni mai taitas ina ia se ia o ina malos ia ona wha atoa lo leo tō whinga ia mai. Ai le angal wha atoa tō whinga, ai le ma se meo whai. E a matai. Ia ana te lele i o le tau. Ia ma umatoa le tātou pākeki o le tau suasua le tātou nai te leni e wale ati na e o tātou tunu. Langolango ina le whamoe mo le tulafono. Lau whionga. Ia, tali tonu foi. Le angai luma. E to e mai e nisi mea whalau te le tulafono lea. Ia wal whaanga i o inga o le neimtanga ruenga. Ia, whamanuia le atua i le mapuna hae o le pepe fōu nei, pe i se mea fōu. E ui ai na tātou ui mai mea tuai. Wa tate mantua i aso o talaititi. Watu nei loli vaenganga le PMT. Ho mai pusa whai. Ia ave i teima tautu. Ia le umi pisa hoi mai wanga oi ai tupe o le PMT. O mea nei na tutupu i le o le pūrenga. Ia e tarsia. Ia manuia le pūrenga. O le taro lea al mato foi tu malo. Ia tūla i mai lei matanga ruenga. Soasoani.
ia ware whaalauloa o loa ma au inatu ia tunu mau. Ia, whamanuia le tua le fontanga le tātou palemene le aso. Ia manuia lau fionga le whongwhitarai, toi fua. Malo, tai. Ya, malo, sao no. Tu no tal fe ngai lea lo fina ngalo mo le fa mo tu la fono tu review le sidim tu sang. Ya, malo a fa tai. Ya, tu le mai so le pate tu pai lunga. Ia, mo le atu lenga whaftai lo fionga li, mo le avano nei tu malo, ia whai atu ai fo i se vai vainga ma se matou whataua. Ia e tau so ani fo i tatou tu la fono o leua ma mea. O le tele o saunoanga leua whaafonga e li mota, ia mai se whaafonga ana Samoa, ia e anga i lava I tūlanga e whaalili atili ai le tūla whono o leua whaapea o na tātou soala puleina. Ai, o se tamu whainga fua le rusunga whono nei tū malo, I o tūlanga whaapena. Whaaftai o leua I le tūla whono. Whaaftai fo I le ali I ofisili, ia, wa lava le tāpenanga ma tūlanga u whaapea, ma le Minsta, ia o lea lau au mai se e watu iai ni manatu. O se whatau waa nei tu malo le tūlanga fo ile leo le tele o vaenga I e ono whita ia I ma whitoso a ia roles and functions o tātou tūla whono. Ia e mise a le whainga fo ilea ina ia oi ai ma la lango whatasi ia mtanga luenga po whaalapo tonga. Ia lo whapea o ngā lulue whatasi. Ia tu lei ma tia e ia tu la fono leu fa pea na tau fa ia tatu fa nga malo o le tu langa le ai le export authority le nei o te le lava le so ta inga ma le kako amfat o le trade le la lo le tatu mtanga luenga o le vai fafo tu langa le a fo ile a ta pena ia policy se kako amfat ia lava le tu langa e artangia tuai le tamu whainga fo al tātou export authority. Ina ia whawhaingo fie le tātou angai atu lea I isi tātou pa angai whafo isi atu no. Me se a New Zealand ma Australia. Ia o wao te iloa e ia pōna tia o lo whapena fo I o na wha malu mai le. I le nei tamu whainga fo. E le tūlanga leo ia whapeo na tā ua fo I le aswa nafi le me o kau quarantine I o tātou o loa ia au ina atu I whafo mai se a o loa tau whaatoanga mea mata ia e whawhaingo fiela tūlanga leo kako foreign affairs agreement ma policies ia wai o le kere fo nge agreement ia e aluar kūlanga fo ile le is a two-way system e te milimili mai lo papatua I o milimili atu ia I fo ile la ko return o le tamu whai ia fai mo tato ia e fu singa la ko senge ma se la ko pengifiki mo mai kulanga o me fa pea so e pela e falling mai o le two way system e pe reciprocate a ni mana onga tau tato ia tau ko tato talia ia solato mana onga I mea I o tulanga tau fe fata wa inga o le pe o le link la le ale va tu se vai vai ngole nei tu malo ia mauti noa o lae le o ni fitena inga I matanga luenga e maise whaala tonga nei. Ta ua nisi o sui le tūlanga o le whaala tonga fau lea. Po le tūlanga o lea I lalo le beneficiary body. Ia po le trading body. Ia wa ona o functions I o te wawai atu I le whaala tonga. Ia o whiwhata ua inga longa winga e fallinga mai o le trading body. O lea e o lo iai a se leni. O lo whapea o na tamu whai ausia. Ia ma o lota ua foi tonu o pawa so le kako whaala konga faulia. Le kūlanga lea I eise a kunga lunga ngei kumalo. E ongo kuka ia e foi le whakingonga. O lea ua e kūla fongo, whafstai. Ai o le si la la sanga, po le hero le la kako oie. O longa whakingonga. Inga ia sau male amakanga. Ia se i o le kaungunga, I o lo manguia kūlanga umwhapenga. O le whakingonga la, o le silaru I kau lea, wai, o lea ia I vaenga o powers, o lo ia I le whaupunga whapea. Whae ina atu, toi whaola ina tutoni fua pauina.
tau whae e atu ma la fonga ma tu ina atu ana au nanga. I me fōre le imposing of fees and charges. I konga yo Samoa, e lo kan konga ka kore ka mawhai sui le mindset o tātu tangata. Mai sea au whaiwhakoanga mkulanga whapenga. Sui le mindset le langa ko kele o Samoa, mai sea e a kupulanga makua, ka ko whiola ngea subsistence ale ka ko approach. A ki le alfa ko anga o kausinga o le ainga mwhala lave me whapenga. Ile e ia se kero i whakoangi Samoa wa whai ia o ngā lau i Europa, lau i Amerika, New Zealand, Australia. O se kulanga o leo pe wa whakuai mai. O e fo ingisi o kamali i e pe o ka o fo la ko swafa. O leo whakai ka ia mea rea. Commercialize ia le kako approach. Wa a kako rea ngai kulanga nga. O ke loa e ki le rea whainga. Ki le le ponga kia o le kamo whainga le di ofisili ma le whaalapukonga. E ku lei le kako supply, le production. Wa o make kia i a rewa sa uangi si o sui. A luaku kako promotion. Foi lele i fafo. Ia kasi siri mai rea whai o container. Ia kako ku le rope whakingo. Ai o ngar kulanga nga o make kia i fafo e ke kele. Ia o ngā lafu ia kungu i whai kau pirionga. Ia o kako ia ngā silua se la wafe kulanga le iai. Ngā winga foi la ia kam whai sui le mindset o kako kangaka. A wale whakingo ngā ole kako kulafongo lea. Inga ia ngā lulu e le ngaka o lo maua pēa le kaumafa. Food security lea mo a inga. Ia ma whaare lave, me whaare loku, whaare nguu. Ia ai ai ma excess la le ilunga. Ia wala le whakingo ngā ole kako kulafongo lea. Export i whafu. Wa e ide ngā kulafo le kako pikau fia pupu. Kasi ar whainga ar whakoanga, whaalongolonga kua mai le malai wa alele an me lai pūmai. Ia kara kunga, ia ere a kua se sifuru afe, ia e kaula ko ngā kemi, ia malai wa alele. A e kasi era inga fo, ia koe kiri a koe fo i le vau, ia koe whakarikari fo le ingisi maasinga. A o maa ke ki whafo, ia ere whapea, e alu malo lo le whaonga inga ka ngei o kako uloa, whapea ia langa o le war for the season. Ia wai mga mia i kaimi uma, ia ronga winga kau fo e langa fua iai, po kalame ma fuafuanga ale kako whaalapu konga. Inga ia sustain lava le makeki. Ia mau war supply i kaimi uma mga umia mai fafo. O le si kulanga o mau fo ingiso sauanga. O le export le sau i kako functions o le kako whaalapu konga. O le anga i lava export of goods. Ai e iri si kulanga ka ua fo ile le kire loa o le pe ke loa le la lo MC o le function le le export of kako services ya mai ser kako human resource kulanga le fo ile le ngai ia kungu fo i ole ingei fo ar ke le o kungu compare ya kako il size o le kungu mo le fai ko pio la ko main resource o kanaka a le la ko main export fo inga o la ko kanaka le skills. La uloa le ua umanguia si o kako whainga le kako karuenga whawai kaimi. Ia ua kaurea ingi i o loa luaku. Ia o le au whai o le. O le kako revenue a ngai mai ie o lo o ngā lulue. Maua le malosi whakingo. Mea whakingo i lima makulanga whapenga. Ia mai se fo i o kako lo ie ko mai. Lo ie le poko marsira fia. Ia whakingo ingi si o kwa inga ngā luenga. Ia o kero iloa po o iesi kulanga ia o kiro fo e. E whai koe fo ingai promotion whapenga i services ia. Mea kau consultancy. Ia mai se o kako leipa. Ia o koe fo ingi si o akungu. Ia whaki o laki ngengi usira mauskari ere o kere ngā koe kako ngā ruenga whawai kaimi. Ia o ko kele re. Warore o oversfuru mo kupu afere. Ko kele o along whangau. La wanga iaku. Ma o lea fo ila ua kangia i kongu si o kako akungu. Le ke leo le remittance le sau mai o. War mesa ia i kere o kausanga kua ngai. Ia pe i kau spike fo lele sa war kupelea. Ma ngā whaarawe lave. Ia me ki kele fo ile. Ia kau kele le ilunga. A kau wawa aia koe mai kau ngei kaimi. Ia ua pe wa alua fo ua smooth wale hanga ilunga. O lo mau ako kongi kai maasinga ma lafo mai. Ia ua are kausinga o ainga o nguu. Ia masi fo ia o nganga i kalesia. E pe o ngai vaenga ia e vakuai se kulanga ia mai se o le kulanga le afo ile leo o funding o le kako mkanga luenga le wa vaku le fala konga le wa vaku se
se mangaku kulanga lea o isi o fees ma charges le ko impose e ai de mangaku o kele o kaka mai se ama ko mai ngukua pe manga o se mea fule le yesi nga fasilinga mo mai a saula e mai nga kanga kalo me fa penga ko mangai fees ya nga ye le mangaku o sia upasenge le o lenga mau ai e fa popoi ya alewa e vo la ko sa ko ingu ile ka ko service le ya pe o ngai kulanga nga fo ile le wa e ka kau fo inga mai o io mai po le ale source of revenue wa le ka va ko pe o charges ia ma fees ia pe o source of revenue nga ale ka ko fa la konga po ye mangisi me ku ako inga ia umangi wa ke ro a o fo fa ka ko pa ke ia ke ro po la lo MPE e ka wala mai ngisi milionga ia e fa ile operation ole o ka ko fa la konga ia mai se la o kulanga ia o fa popo ko mai se la ko revenue earning mai la ko fees ia ma charges ia pa wanga le mea o ngore ma fa nga fa ka mai se ka mai ngukua e ia i longi ngai fees ko fa popo i longi mea ia wa asa wa ile me foi nga ko vai e ke dau fa ka wa i mo fa le ka la ko me maka me fa penga wa asa ma ke ki ko ngi lima kala ko ngi sfu kala ai fa pela fa ngale o ngale ai mangisi fees i lunga ia ke lo fo yo pi e fa au ka fo ile i ma fa fo wa mai se pe kulanga le fa ko ka kaunga ka mo fai promote ia functions and social services o le la fai le ka ko fara konga ka wala mai ka ko kula fongo le ka ngoi ngi inga ia fa o sofia le nganga lango lango ia mai se o kulanga fo ile ia si le fie ka ia ile o se fi ke le fo ile kulanga le wa fa punga sa ia le o po le ar ke le o le fi ia palai pe a o mai fu ka fa ngar ka ko service le nga e kwai o lo i fafo e ngi si o ma fo ngai si dia ile nga yo la ko wala o ia la ko so ka inga o ia 2 minutos sui ia ve sa o ia la ko le ka mo fainga me ka me maka ia pe o ngai kulanga ia va kwai se vai nga fo ngai ku malo ia wala ka ko kula fongo lo fa penga o nga ka ngoi ngai kai malanga fa lo fa tai tele lo fio nga fa tai mo la no ia le fonga alo tau noele lo fionga sui mal ia le ono le tatu sui ia pe supply ale pe nga i sawang ia e nga foi mo la to lo fo mai sa ia tu lai mai le ia mo mai sui o sanga le numero 2 so toile mo pasal ang numero 5 Taimula manola o fionga le fonga talai. Tom fai tuia se tu alalo sanga ngalua ta upule nei. Ua se e foi no tatou sa lea ua inu mamea le tu la fono. Paula le anganga o lo nei sui. O le vava ai po le ase tu langa. E batu ai se tu alalo ina ia fau a tiri ai. Ina ia le lei le mata upule nei mo le anga i luma. Ia mta fai o lava ia le tu angai le matou te tam fai atuai. E peo le popole ngā lea u furisia iai. Pe lava le supply na ia mwhai on a sustainable mwhaua wina pēr ia le nei na ruanga. I le mātau atu whaatere vave iai, ia tātou te whiwhaso ai. Mana atu e lava uala e mwhai iai on a sosoani tele le tu la fono le nei. Pei o le tau whai atu le vanga dimo le tu la fono. Te le lopo lava le malosi, o le tāua i o le mea lea. O le whai o findings a le wharatonga le la tūlai mai. Ma vave whenong nai ma matanga ruenga e sau ele supply o loa. Pei ala o matanga ruenga o whatoanga. Le ia e whai mou ai pe o le talo ale mea mata lea e alu ale telo taimi. A sila la ia i foile le po se whataita inga la o le tātou talo le alu i fafo. O le 54% o tātou talo i alu i fafo. Le alu i marketi a New Zealand. A whamaumonga i a le SPS. Tangaila i le lua awhi suru ono le lua awhi suru fitu. Mawalunga i a le alu i lunga o tātou talo na ave i fafo. O malolo lua awhi suru fitu. A matalona tifatoa mai lalo i a tātou talo na ave i fafo. E o mai lai tau sanga e lua i o umatu nei. O lo wha auauanga te Klein, le craft, o lo aluanga i lalo. Le talo le ave i fafo i New Zealand.
A vaila de cry for fiti. Le maua lunga ia whanga lau whanga I runga fiti. A tonu le au ngala le whala tonga lea. Tula I mai. Se isu e po lan mafuanga. Ina ia tamufai ona toi au mai runga le alu le tātou o loa lea mea mata I fafo. O ila e tāua I tele, le vaenga le o tūla whono, po mato wa lava le marosi pe tautau wha marosi a tili wha tūla whono. Le whai mea wha longo atu tūlou raupu. Ia isi matanga ruenga ia, I whautuanga lea la umai e wharaputonga lea. Wa lesi tanga ruenga tāua tele, o le vaenga lea o mtanga ruenga o purenu umatamaitai. I le tūlanga lea, e fuafua ia I poa o loa ia e maua I fafo e whaingo whiana ave. Fuafua e la tau whao ngai no ploketi lea. Ma pio le aunga ngā mara wha moe le mea lea ia lifti lunga economy a Samoa. Ngā rurue ma le mtanga ruenga o whaatoanga ma mea whapena. O reisi li poti manaia fo I le mātau o tue sosoani ngā ruenga le nei. O le li poti le Central Bank. O lo au mai ai le distribution o tupe ia whaamomori mai fafo. O nuu tūtaulanga, pe anga ia 50% ia household income. E maua mai tupe mai fafo. A o nuu lai tua. E o tu lava le surfitu suriva pasene. O latu income. E whaalango lango. O tupe ia maua mai fafo. Le winga lau whaamatalanga. O le tu ai ngā data lea ese le tāua ni tanga ruenga le nei. Whaila tu su enga. E whautua I whoila ia matanga ruanga ese. Po rara I tu ainga o loa e tau mawhai e focus ele attention o lei tu malo, ma lei tu malo. Ina ia mawhai o na taunu le leima ia lava tatu supply o tatonga ruanga e whai whatasi. Ia nasa mātou tu alalo e tu watu whapena, manuia tatu whono langloina nei whamoe. Alo, sao noa I lau whionga le sui malu. Ia tu le mai le sui o whasalang no rima. Atu e fo se sao nei tu malo tu il nei tu la fono lo fionga ele fon ftalai e tasi nei tu la fono vo ile la u fai tau e mo ele u fo ile tu spaia io tino ya e sao e tino vo ya Jacob vai kuza e sao vai Jacob o lo va vai ku ngel kula fo e se le biska se ngel kula fo mo se vo ile si biska pia ngai kula fo ai lau whionga le whomftalai. E whakaua lo sui le whalaputong fōle nei. O ngō leo o tātou tala noa e tūlanga fōi le. Ia, mali e lau whionga sui malu, se tūla mai le whionga tamatei parme. O le me whiwhasa. Whalongolongoa ma le tutoa I le tāu o saunoanga al mauta I le mtau pulu nei. O le saunoanga le stuile. Le e whatustusa ia e sau, malona uso. Tau te malamala maumalawa I le tala lea. O whaamtalanga whauinga lua. Lau whionga. E pe fōlinga mai o loo momoli mai e le saunoanga le sui. E pe e seme o tupu. Wa tau te iloa I le auso lea. O ai le uso lele. A o ai le uso lele. Le la la whionga le whangwhitalai. Le ai manino. A mai e le minista o whalaputonga al malo. Ona o le whalaputonga whal malo. E le o se mitanga al wenga. Not the ministry. Mo le malam la mala o whionga le sweet. Mai o le winga lea. E se le matanga hai tutono le mautel ni. Le fo e tatia lau upulen whail tātou whono taluai. Ai longa te kisi I lau whana. O winga ia matanga e ali mai tono le mautel ni. Le fo o to e ali mai tai au ni lau whionga le whangwhitalai. O lea, tau sangatu, ave se upuia. Ele il tula ia tol malo mal sa fai on mauto le tunu mal fa lo la Ia, sa leo manino sa noanga tamatei parmia, ona e pe tau maua ni so sa noanga sui malu tulanga lea,
Ya sisil foi o lo saini lava le whianga minsta o le tatou ta ua le upufole na fil body corporate. Ia o le mea tonu ana e leo se mea whauinga lua. Ma nino ale whamamanga tatu la fono me lea la whatonuina whelo tusi na ia tu seina ia saunuanga ia sui pasaleanga numera 5 ia ona e pe whauinga lua. Ia whauau saunuanga lau whionga sui malu. Whamaru atu lau whionga te matai pale mia. Nge ua ka whai kau se tūlanga lea o no leo te wea tu la fono e. Pe ia lea e se le pinstai sengi tu la fono le pe matele tatu export. Pe o le ngangala na le ye si lave leo te tau tilo iai. A le ta ua le ia tia o le whala poputonga. Ia, la mosionga, fonfitalai. Ria si. O le ala le whauinga ina o lou au mai o le au sole. O le ala le whauinga ina i le o ai le usole le ia o ai le usole a. Whionga. Le ia e se le upule lo sole le ma lo sole anga o te lo fai atu le anga lo whionga te matai pale mia. O le mea tu ai, i le mai el tangata i le malama i le tuspa ia. Ia le tuspa ia. Fai te ia le mele na o le au mai upu ale ri. E fai e u tau manatu. A e malama ia i le tala lea. Na e loa lea o le mele te fai atu ai. Ai fai sao mai lau tala. Ia, leo o manino mai le. Whamamanga te matai palmia. Lau whionga sui mamanu. La vatu lau whionga matai pale mia. Lau anga ia tu le i lau lava folosaka. Langa la solai o manatu ia e tau o manatu ia te o vatu tula fono. O le tau la o le tula fono. Ona e le tala noa i tatu export and imports. O wa tala noa i export. O tatu tala noa i trade. A tala noa le trade. O tatu tala noa i standard. Mai o le tau le la e whafonga mai le whionga fo i leo la taita ia mtanga luenga. Wa he tasi lea vaenga leo te loa e o leo la whaatino mtanga luenga al fisili. Po alava ta pena ia standard e au ina toia tatu te loa tatu olofo. A mesia tatu olofo. A wai pe le vaenga leo e sili o na ta ua le te loa tunu o laulangi o standard. Ina ia muri ta ia tunu uma ma tangata uma ile au ina atu ala te uloa. Ba o telefo inisi o tunu e alo lua fo i whainga pa anga maiti atu e o al tu la fono. Ona ese o loa e vatu, a ese stand o fausiei o loa. Pe paua i o vaenga o le wha mamafa i lau tau talanga. Ona o te manatua i ele fono ele lewa. Sa whalongoi nai le li poti le amalis Ross. Ia datu gai tau mafa. Ono le tele o nisi o kompani fo i ele whaonga ina le o loa fo i le suavai le maua mai le tatu i manamo le ele. O le tele na maua mai resort fo i amalis Ross e whaia si maua lunga o tūlanga fu i le te tau wai o na pasia ia vai tau mafa. I pēla o tūlanga na e tauna o le tāu wala na al whalaputonga lea. Ina ia toi sila totoa ia i tūlanga lea. O no le tere lava na watua tatu o lone i whafo. A se vanga tāu o fo i toi sila ia i whalaputonga fo. I wa o tele ia telefono foi pinisia mai fa foi ele o mai tono tatu atunu o le wa la to fatinoina ia le la tuino fo fa ele langa foi fa ia la se sila ia le feunga minsta ma tanga luenga wa o ai o lo ai patino lava yo tatu lava tanga te tau na o tatu tanga te wina fa foi le o tele o mai ia la tone mai fa fo wa la to ina tu fafo ma fata wa tu fafo pe to tasile vanga tau si sila ia ina ia tau na ia si isi fi ese mai cha sai ia ila tu elo taxi sen samoa ai mesi lava ia o lo lava
o le mo mai lunga o tatou whakaelele ma whapena se tausanga al nei sui. Ai pei e le tūlanga na e le no manatu e awatu pēr so manatu tūlanga lea. Ina ia whaamalosia ia tūlanga ne whaatūlafo no tatou lo me whako. E pauleo le vaenga lo whionga fōftalai. E lao lo inga lo sui le tūlanga le peo na iei le whakapotonga le molo whalo lak. Alo, paftai. Te le afui o lango ino ne tūlafo no tau whaofi. Ia. A tuatula no I sui o whala taim samtau so oilea vai maun murtas. Tulai mai sui o whala taim samtau. O whionga le whangwhitalai. Manatua le a ngai tonu le. Se manatua nei tu malo whala taim samtau le. Tula fon tau whaofi. Ina ua ko whalongo mua le tau wha ata ina mai o le whala puputonga ni. Sa whapea ui o le a maua se tō manga o nei tu malo. I la wina tō fua o na whaere le anga I atunu I whafu. Sa ere mana tu o le whala puputonga nei e ave iei fua o whatoanga no leo la tō e whatau I whafu. Su e la tō le maketi. Ma whatau e la tō I whafu fua o whaere le anga. Ia e tu mai sa o le tupe I tangata. Wal whawhitau li le tupe. Se vanga na ia pisi nisi o lai malolosi la tō o mautua la tō maketi wafu. E ai lai leo ise whawhitau di lai awea la tō o loa I wafu. A le whawhitau di lea whea ngai nei ma. Tau talarawa ui o le mātou I tū malo. E anu alu fo I le fia whai maumanga o le whai whatoanga. E ele taimia matua tele ia le mea mata. Ai o atu I whai tutoa ai ave ei fua whaade leanga I wafu. E dei sa wano. E pala ia fua whaatoanga. Ai leo nai matua whau sa sanga ia mea mata na maketi. Ia o na oso I leo le musua o le whai whaatoanga. E anu e toi whai le whaatoanga. E o la le taimi e toi o atu ia exporters nei e sua maritalo. O matua le ia se talo e toi mau. O whawhitau ni nao le tupu nei tu malo. Sa whapela uia o le wha atia ina mai o nei wha puputonga. Ai a fo ia e whawhitau ni lea. Peitai. Ia o lewa ese le tūlanga lewa tiro atu iai. Ai o nisi o whawhitau ni o le mai tauina. O le quarantine fo le New Zealand, mesa New Zealand. A tau nua tātou containers o le talo ma mea mata I New Zealand. Ia, al whara velawa o quarantine New Zealand, a mai e toi a fiti ma intia na whainga aruangai. E wawe o na alu I tua la tō containers, saola la tō mea mata, a le a staki I le quarantine containers tātou. E watu tai mea vei tua. Ia wale anga. E watu wale se veri ua le taulia. A pe tasil nda whawhita au le tau na sila e malo. Whawheono tātou wofi tu tonu o whaarutonga e pe na ere quarantine na ia. Mawhai o na fo ia whawhita au nei. O te lango ina fo I le whamoe moe o le malo sa whatuina ai le tātou maketi o tahu. Ina ia watu a tātou o loa, mo ele no whanga awe iai. Whaisi tātou po kalame, tā sanga o tātou tangata lai wafu. Aro no whai o ifo e. Whātaua tātou o loa ia watu. Walo latou sao tā ua nāere, hatina ina o tātou o tunu. Mai le toi mawele mea lea pe on sao nonis. E a watu tātou talo lei whātau ere, au inkia o talo mai fiti. Na umane lea. Wa matua tidi au na mawhatia tātou. Ai peo na isi nā tūlanga e watori tua lalo ere, whainga malo. Ia sei sila. A tono la e, tua wanoa pei, I company lai mawa la tō whai toa ma manuia la tō tau mwhainga lai whai. Ai sei sila ane malo. O le asep so soane mwhaina whai, ina I whai whato anga di ma vai. Ia olo tau mwhaia la tō wati nai. Ia, whai wele o se whamatalanga lau e whionga whawhitalai.
ve fone ava no e vatuia fa mai senga ia le tuo le maloi le fionga ia ai ia na nai fa lava au pule tua nai tui mata folau ia stamari o nei nu o sam tau fa mai sem fa ma fan fana le tua ile fa le tua politina ia fa pe fo no falo ia mai so ainga na lua ia mai se fo lo tato nu i sam tau ia malanga fa lo fa ftai no fionga ko ftalai Alo, tai, tau no le pionga sui malu. Tu lai mai sui o, vai monga, tumitas. Tai lo fionga le fungtalai mo le avano nei tu malo i fai foi si sao le vai monga numero tasi e fatalo famo folo fat i la fionga le fungtalai mo te taino le nei maota mo fonu so le tunu fatalo fa foi fa felo ai atu i la fionga te mai tai pa le mia ia mesi le fionga e lima te mai tai min stale kapineta min stala ngolango ia liu mal nei tu talo foi mo folo fat i la fionga le tai tatu i tu ia mesi foi sui tai Mesi o sui mamalu o le palimene o Samoa. E fatalo fat foi le ofionga le fele o tusi el fono. E fa per tu la mai o lo so atau, o lang sua e le ofionga e o lua mamana. Pe foi tapoinga o fenga venga al malom fa la putonga, pulenga ia. O tolo lima mavai ia le nei mota. E fa per foi le tapoinga le mamalu le malo, ma le masio foi mesi sui ao. Ma le masio foi e mesi foi le Famasnonga ai tu tele ma presidente ma famasnonga lua le faina alu launga le vai monga le fatalo fai au fenga reng pai ale tu ai just fat fai taulang lo tapo ia fai vo sa mo ai mesel nei palmene e se tu malo tapo ai mai se fai se tato sao le tu la fono o pe nei mota boli le ngang faftai le nei tu malo i le fionga minsta e ona le tu la fono le nei wa fa le finangalo Langolangolina foi le tulanga le faifana tinati. Ona lo mana o mia le fatino ino le nei foi au o nanga i tono le atinu. Ale nei tula ma le tualalo ma le batu tualalo le nei i tumalo. Sai ale manatu ina ua amatamea foi minsta fatoanga. Na ia ese pulenga o loa au ina atu i fafo. Ia ale wa tu lai mai ia wa ese matanga renga wa fatino ina moli lengang faftai le amata mea foi ia e wa ese foi tulanga sa ere mana tu le nei tu malo e nau i se leni o se tatu atino so fa pea o se vaenga o se section tu lo fionga fon fetalai se no la ma ni la va lo fionga sui malu se tu me lo fionga mi stava tu mulava ma le fa lo o le wa sa no atu le Fionga te tai al malo, le fionga te mai te pari mi e wha malama le me o mafu ai ona tu lai le minista bisinisi malama manuia. E le tu e tau wha matalaina, o le MPE, e o whanga uma i aia tātou sectors nei. E iei uma whala popotonga tu mo te le malo, o lo whea ngai ma le services, ma tupe maua. I te tonu le MPE, o lo iei a minista to top, responsible. I minister to be as a shareholder, sector minister, ia ma minister responsible. Now, manatu lava se fatari se mai ale saunoanga le minister o lo te polina tu lava. Ia no tu atu le tali uma tofsit. On mena le te fasi sila me pe fofolinga mai wa. O tu la isle si minister fao le ngalu le si minister ma le sui. Ia Ono sai mai, o lea se i tau fuafua, o lea e tali malua au tau manatu malangona. Lea ia se me o sala. Ao tanga luenga le malo, o le MPE. O tanga luenga le fito i tonu iai. Le si e tato tanga luenga fau lefto a fatu. Export Authority, e li poti i lalo ana tupe maua ma tupe faalu. Lea tau te sirfia, a se i o tali atu pa. O mai lo taimi. Ia, tu le mali sui o. Wai mau atu no mamla le tau. Io e sa fa pe te le tu lai mai. Tau nei fa lo so fa tu la fon. Tau nei tu lai mai te me tu ai pese. E ai le ai, e o le. Le tu lai mai. E ava tele fai pure nei le uso fa tu la fon. Tu lai mai le. Al fa la vela mai a le fa tu a matel sa. Se fa la chiede per un tu lai mai lo fiona mista.
Ele vi fo le vai fa lo ai me se. Le na tam fai atu apa patu. Wa fa li masui. O to sa no mai po lan ma fu anga wa table lai. El minister MPE le tu la fono nei. Ina o mai ana tapena. O le fautuanga lo ye sili. E sai ni ele tinu tu la fono. A tau fetalia i ma tau le fa mama la mangol tu la fono. Le vai la te sauni atu. E tali uma mena to tsau no ele so. Ia fa mama la mangol na. Alta ale upu el tava. Tu sa mau. Tu mau tava. Ya ye fo fu mai ele o te fo fu atu fo. Whianga Ia, tolai mai, whangtalai, mai maua, Robertas. sa ele nga ngona o le nei tumalo e whapea o se tulanga whaina le o se section. Po se vaenga, it's not a whalaput potonga. Ai o se vaenga i lalo, a le lalo fis fatuanga, le pe lalo fo le MPE, o se section e whaululu iai. A le polenga leo tulai mai, ia o leo tutusa ma whalaput potonga malo leo e le APC, lo na winga o whai uma tulanga i le lengata leo maua le pule lango o lo ia, o so tusi, o accounting. Ia me pena pea whalaput potonga le APC ma tulanga leo, o polenga na sui. A le manino ale tulanga i le whatulai mai le nei vaenga. E tali e mana onga si o tātou atunu, tele sui len sau no iai. O le mai tau fwoi ale nei tu malo i whaitau atu i le tulafona tau whaofi. O lo tele a li lifa i tūlanga i matafa i o i el CEO ma le board, ai lei ma se mea o tāngo fia ai, pe whaatatau i e o lo local manufacturers ni e o la whatinoina le au o nanga leo le exportina o la tau fua whai le leanga, ia po le ale tua inga tūlanga o lo o maua le tatu atunu. O le winga le tala sa tau na sau te tonu se incentive, whapea le a whaatino ai pe le oi whai pisinisi le ave le talo, se fulu tau sanga e te ave le talo. I le se la fonga le ei umani mea. Ai po le nga le vai atu. E pe na matafa yo yama malu sianga ua tuu i le CEO ma le board ma la tau uma. Ai whawhea le tangata le tua iai. Sa no fwai nisi sui le whawhenta toi ave le export whawha. E o le marketi se tulo, a nga i mai le marketi in tau sila la ia. E le o mawhai o nei tātou wa tangata o na maua le toi ngā tau talo fwai na le luas futala e se fulu mong tupu. O na lea, e le o mawhai fwai o tātou wa tangata. O le pōlenga lau, le nsau no fwai nisi o minister. O man tātou saini le Feipa Plus, e mo ia sa tele se tupe al tātou malo mal tiu tele i au ina, o na o whai ngā whenga nei export mal import. Ai o le anganga le na, le lau benefiti ai, e o lo sau te tonu le import. A le au tuina la le fafu si o tātou atunu, e le o lava. O na ile le nau ta inga le, o le nei tu malo, se toi sila ifo i tangata pe na sau no foi sui falatai. Sa ia le langona fa pena le e fai lo al fala potonga le. Na nga ilo la ye tu ai ao mai le talo ao mai le o ato inga tu langa e ave o ie tai o a e na fa tau i fo ale la tu langa foi fa pena o le si polenga la fianga fongtalai. O le afte na ai manai tangata ia lo fatino al taimi nei la uino le talo. Ia iai ni benefiti mo i la tole na ngalu lue fatas. Ia mai asu e ni marketi fa foi ave e fu fa le langa. Sa no foi tai o le nei tu, i le tūlanga lea, i le export, i le poseli lo lea, fio atu le minister fo i tupe. Lewa ave fo i aima tūlanga i ngaluenga whawai taimi. Ai manai ala ai, lewa fail tatu authority lea. Tu e mai e tonu matangata, se tūlau le mota, le nata export fo whae le leanga. Ai export ai matangata. Ave mo tatu tangata i rofu ngaluenga whawai taimi. E whaftai fo i le whainga malo, Mato e committee o infrastructure. O lewa hai ai tutuila tato vaa fwene nane. Lewa export tato ai tato vaa. E fa pena, e hai ai lato. I se tau pe le ali tu langa lo iai. A wa hai foi tato vaa fa pena. A lele, e oi sa vai le luo vaa ia e oi. Oi sa vai. Vaa la iti e le vaa lea. A le ave le vaa hai ai oi. Su e tupe ai nisi. I mea tau tino le malo. Lau whenga whangfta lai. A sila foi le lisi o mai. Pano noa ia. Fai mai e o le whaulu ia le whalaputonga lea. Aua ne ia ina ni ana pisinisi.
Peu fai whapitoa tūlanga i le CEO. O nei fai sana pisinisi. Ale a tātou te mautino a oma. O lo malu pui ai lalo tūlafono. Ya, maliele. Sima malu, langa leo taua me tawa. Tulai mai lau whionga minstao. O lau inga. Tai rawa i lau whionga, o le amu noa. Ma ngai awa le whalongolongo ma toa e saunoa ngai le whaipule. O le me mua la vai au na whasa. Langa o lai whalongolongo toa ia la tunu. Ia e ma se fo i o le whaafonga me la langi atoa. O le usau mua export ka kongaka. I le manguia le sa nguanga. I le uma whai sa moanga whai era ngai ko o le export o kako kangaka ngu. I le o kako kangkalo po ngi vato le malon mota. I le o kako fo ngi mangu fo i e fasi kuloa le o longutu malafi. I le mangai a lea a saunoanga. Mea longa lua. O export kako va. E whauinga lua fo i saunoanga lo uso. Ia ma whaapea mai o sua kupe isi. E ka ke musula vai e waku se kala fo ile i ngi wha maunga le lei au mai au ale whaafonga le al mauta ma le tunu o le waalanga o le waasa whai mai lava le whai ungar ka kōpoat ia marka kōpo lenga sa ilis ka kōkupe wale koe le reida wha Pauanga. O le mea whaila lea le ua marifuafuanga. O le whako fo i mea ngafi. La ua amaka whau lisi ka ko waa whapenga. Ia o le waa au kere whakamkau whamakala inga le kūlanga ue le wanga. O le waa. Ia e moti le fia fo i le kūlanga o le au nganga le whaisa vai le wao murifangua msalolonga. E le avea ingi ni ka soifua le vale la. I le mawhaingo ngau koe karia se ka soifua koe avea i le vaala le foto Samoa. Ia au i le kele meire kupea le kako malo i mele a waku me kukuila. O ka whamarurua ko i le usua whaipole. Ia whamama ia le sau e le olongo maa lie fo i ia lau sau mwanga. Ia, ole ngā. Ia, tono leo manino rau whafunga mai sui malu, langa e aho ntulai meni minstai wha manino ia vaenga. Ia, tono leo whafunga mai lau whionga sui malu. Ia, leo wha manino le whionga minstai tu langa e sa tau e lau launga. Ia, whaftai le whionga whangtalai, sau no foi le whionga le minstai ia o le uso tu o whea le. Sui a whaipule le uso. Sa whapea o le winga le tala. Se tulou ia ese le leo exportina o tatu tangata. Ai o loo whaamatu ina atu pe anga i atu le mamalu le atu nui ngalueng whaawai taimi. O le winga la o whaamtalanga le ei. O le whaelau o atu mo tatu tangata le lalo le vaenga le ale fiscal minister tupe. A mai umalai i le whaala putonga le au wae e leo. E o whailai masini e na utaua. Le ai e whaftai o laimana o mia mai tutuila ni tatu masini. O le ai mea o lima mal tatu atunu e tua e tātou, o le winga le nā sa whapete e te fia o le maua mea o lima e tui nā tu e maua mea tātou tupe, ai le isi anganga whapena. Lau whianga whangwhitalai e tā ua le tūlanga foi le matamata i tūlanga i le whai mai foi le si vai. O le lau a whinangaro mania lau whionga sui a VSL Export o tangata ai. Lioi. O le a VSL Export. Ai tu ina tu ai awina tu malu le tu malu le tu ia inga luenga fa vai sia le fa sa mai ai inga ma fianga ia ono le malu le tu ia lau fianga pela tu sia vesele lau fianga le fonftalai ia se tu la mai sue lau ma ngai wa vesele upula ma se fas foi upule o lo su kupe kanga kai ia tasina me o le su tupe ma wai tupe nis o le arsa o mele a tu vese mau tu per tato malo ia vese la meia tu mau tu per malo ia mau tu per tu ia la tu suia la mau tu per malo o fonftalai Vali el sui mo se tu lai mai su sa petea ne no se si fa sidia sui malu
o fai maunga. O le wingo lau sau no anga le fa pe export fo le on le me phone na le malo le wo ai le fa pe ma o le to isi RSE a le wo ai le LEAP LEEP Labor Export and Employment Program o le mena le wo ai o le winga na lau sau no wala ngol me malo le fa tu mai nai no for mi stao o tu pe o ta o ia na le fa tu le mele Talu ai o le tala le pai monga le o le tuina tu alo whanau I whafo I le tūlanga I manuia o le atunu. O le wab ese le export. Ia e peo tūlanga le tuina atu o alo ma whanau si o tatu atunu I le vaenga le o ngal wenga whawai teimi le o tuina atu I lalo. Le la sa utalo ai. Ne e toi a mai pea lai tutonu e tu whatasi e mal whalapo tonga fōu lea o ai. O a uma au nanga I fia tuina atu I whafo. Ia I lalo uma le whionga le minsta. Le sio vaenga sa mai tauina o loo le lifa le tūlanga I mo le mea awane Italiaina ni tau. Toi tasi minute sui. Ea, awane Italiaina ni taui. E pe tau whanau noa I pe tuli I sia fo I matanga luenga. A le mea neo le anga nua tātou e le mawhaiona tū. A le pe whapitoa wha mai awane Italia ni taui e le CEO mal whalapatonga ma sui maluele. O le komiti na ele manatu la na ustai tele le sui vai maunga la whonga whangtalai tele I o me sa fia taua. Ai lango ina pauna tu alalo sa tu inatu ne e whapena o na iaina I fufuanga tu alalo nei tu malo. Ai vene tu lalo whangtalai e whamise I fo ele nei tu malo. Palau pai ale atua pena saunoa fo ele. O le afio ili whitalai ngai atu puanai taito ai. Si o matou nua vai lele ia ua. La ngia ini riva mpune alava. Ia whamise le nganga le atua e fale tua e mese no foalo fa pe foi si o antio kalala dale salanoa I o vala au ele tua la ofenga fongtalai ia fa mese le nganga le tua I si o matunu o lauli fusi me fanua tan ona vala au pai ale tua ele tama ia taito ia mese le tua fine pole anti ia kalala manu tele ia to engo nei fono la ofenga fongtalai ia matu maloloina Alo, pa tai, so malu. Sao no. Oi, ia, tulai mai ia na lofi numero 2. Lo whionga le, so malu. Wa te tele lo whionga whangtalai. O hoi sa o awanoa le nei hoi tu malo ma le neu sunga whono. Ia e whai atu ai se manatu e. E tu sa ma le nei tu la whono wa ta oto nei le lo wa whono le moto. A lo whaftai, manatu e le a le to e tu mauina so matu leo wa ta oto upo le tunu. Sa mo le tunu tofi. Malu hoi ma pa iyo le mota. Le wo o yei lau sao noanga le tai au sola. Ma lo whaftai whātaru whatu. E telefoi se manatu le nei sunga whono. O wale le anganga whaftai o le anganga na tuina mai ele nei tu la whono. O le nau ta inga lava ina ia manuia Samoa. Manuia ta tua tunu e ala I fua o whaere leanga, fua o whatoanga. So se tu ainga tau mo whainga es. Ia e awina atu whafu ina ia maua tupe maua mo le tātou atunu. E mo le tuairanga ngā whawhitai. Pau ale vaenga e le umisau whamatalanga lau whionga whawhitai. O le vaenga le o leo tātou o mai whina ngalo I tātou te nau ina ia exporta tātou fua whatoanga mea tau lima so se o loa es. Ale me whamua mua I lo manatu. O le quality. O le quality o mea. E tātou manatu wa te loa le anganga lava le tas. Tātou te nau ia avea tātou o loa. Ai te tau ona sila. Ele abatu whao ngā tau lia a mai tupe. Nai lo le abatu I o, ia abatu container talo, pe o tsau no nisi o sui. Ia o le au ngā. E tau ona tapena le lei, ia le tūlanga o le puipuinga. Mai tūlanga o inseti quarantine, ia manisi puipuinga. Ina ia o le atunu e wha moe iai. O le ato o tōna le lei, atu fo I finangalo tangata e, fie whatau mo whao ngā. Pia le tūlanga le nai,
O a tele manatu, o tele saunoanga li tulanga lea o le production, o le ngalue ina o loa, whatoanga mtunang whapena. Ia langolango ina fo le nei sui. Ele upu fo le tuspa ia o le tele le lulu, e tele fo lana sele. O le tātou o tunu. Ia le se atunu tele, sa moa mo nao se atunu titi ma le whātau wa. Fua ia atunu i mamau, atunu i whafu. Tele ele, e tele fo i whātoanga. Le ma whai ona motu se sapalai po le ani fua o whai le langa e tau ma whai export i whafu ma whao ngai tangata. Nala na o le se senga o tātou, tau ma whai si o tātou o tunu whātau wa. Ia oa me maua, me la mwon sa nonis, o le ngā luenga lea o loko whai. E ia na tele a na sto na i whai tua whale ma, o le tā mwafo mo le ainga. Ai ao loa i ngā luenga te tele. Te lele ngā luenga. Te lele ngā luenga i whai. E uia ina le lava me whai ngā luenga. Tau to tongi tangata. Tau mo whai. E a tia e ma. Whai ma umanga ma. O me tau lima. E tau mo whai lava halo tātua tunu e sa ili le me mawaisi se leni ma waini tupe soani le aso ma le aso. A le anganga na ia tātou atunu o e moni ai e la le loto finau o la le oto ngalue ia e alo lua tifai fo lalo ma malo loa sau foi le angota ia le tusa fo le malos ai mori ale anganga whaafitai na le te vaenga le ana fionga le fo fitalai o mai fo ine o le vaenga le tolu o le fo ine o le pulenga langa le numere fa ile komiti fatino ma la tonga luenga le au mai se yevanga na o manatul komiti fatino le tau na ia ile ofisa sili tono le fontanga le pulenga so manatu vai ele faya o le fara tonga o le fata wa mata el tono na ele le sosia me toma ainga ala fo en filia le fionga le pulsiti ina ia soani mo le tamo whainga o le a mataina o le pulenga ma le whalapatonga o na ole atu se ivanga na o mana o ia le komiti lo o mana tutawa ona se e me sa whai e le fionga le pulsiti e ngā luenga wha le komiti whaton ia wamata upo mo le amataina o le nei ngā ruenga tā ua. Ia, pe pauleo se manatu lau fionga le whongtalai. Ta lia ma le anganga whaafitai, langolango atu le tūra whono ma le whātūra e mai ma le whāloalo, anu ia le whono. Alo, whaafitai, sao noa. Ia, tūle mai le, ia tūle mai le sui tu mai tae mai ala tau sifo. Ia na so aile msafata numertas. Ia, whaafitai ma so mahta wa manoa. O lea ua tele lava ua folasia tele o manatu. Le nei tu e langolango ina i le tu la fono ia pe toi whaalele ia tili ai. Ia le tu langa pe ona whaatu mai ai ia le tato whaalapo tonga lea ia wale au ina atu o loi whafo. Ai se mai tawa suis fono tina whelafolafoa inga le nei taia. E al tatonunga o le ki a toa o manatu ia na whaalia tae au a toa lea. Ki a toa o le airline transport. O le ki a toa le nao le tamu whainga o le tato export authority lea. O tato tala no so fo iai o le ale toi o iesi tala. Ai o le winga o se manatu. A o ina amea tato o loa i whafo. Peila o loa au inatu i seina. Lua masina o alu le vaa. E o atu ua tele walea o ngā. Ia tele o loa. O isi atu nuu. E mana o mea tele le vave na o atu o loa. Lua i tolu wa yaso wa tawana i o. O le ala na tu lai. O le ua lava matutui saunoanga.
e toi mati ai ma whalele ia tili ai e me se fo ile tātou pule anga fōu ai o se tua lalo lava toi tanga ia i tātou airline transport o le unga atoa nā tātou export authority e au ngā e awina tuai o loa nei i fafo i se teimi la tamai i se teimi la ititi na teimi mana o mia ai e a whai tātou te mana na oa ia wha ngā lele ma ia o ngā le meo whātū ina i le tātou pūlenga nei ia o le manatu nā o le suis whonotina manuia whontanga nei aso. Alo, whaftai, alo a mo whiringar whalia, pautuanga. Turai masu sa fata no metas. Lo fionga le. So wale ma, ganga ki mongo no metas. Fia whaari fo se manatu nei tu maloi tu sa men tu la fono. Whaftai tele ai tu la fono. O te langona le o te lenga e langolango tu la fono. Tato malo, wa e te tonoa nei tu la fono e le o whaatino i se nganga e le manuia i se tunu. O le nganga i o le malo i a tau mwhai e manuia i le tunu. Ana o mātou fo i whautuanga ma tualaro. Ia langa o tula fono me sa ueful tatu a whainga malo i teimi o mawai. Ia sa uia mai fo i leana lea. Ai te tono fo. Ia e o ngā fo i mea na mai tau teimi o tuana. Ia e whaton tono i lea ngā i luma. O le tātou a tula fono tau whaofi lea ma le tātou wharapatonga lea. O le tūlanga i rau. O toe whaupopo ai le saunanga suita mai tai. Ala foi le e ta ua i lo ma fo fau stato valele. Wa te tono ai e valele. Te tono foi le ai foi se me ta ue. E shote ia tato lo. O le unga toa ne o fata wainga. O le fata watu i fafu. E mana o mia e tati ia va alano. Ia na tato i loa e fai tau masina o alu le va. Ia ieista to vale. Ia ona whaingo fiele ona whaatino o mani wha moe moenga. Lau mai tau. Alon rua i lau whaitaunga hoi lele. Ele o fo i alfa vitau li lea. Wai peo le nganga o le. O tato o loa e whaatau atu i whafo. Pe tau tele ai mea o fuo whaatoanga. Misa lea tano hoi mātou tu malo. Pe o le talo ale mea pito tele ia. Mātou tu malo. Ele o fo i alfa vitau li lea i tatou. Tula i mai o tātou whainga malo, ma tausanga hui o mai. A te me tele, taro i tele a. Ai a ofo ina lei star. Tua lea ia star. O nor whawhitauri la lea wae. A fo i malo si ale fo nor matou tu malo i le komiti le ia. O la tu tu ala loa le lea o mai. E uma fo i le teime pi i tele whaatasi ia talo i teime tasi. Ona atu leo la u whaatau le whaia la tō container ia. Na tō leo le filia na o talo e. Ma tangata e whaatau. Ai le ai la tō e mai fo i maketi e le fo i le tau i maketi. Ona sauro le mele musua. Musua lo lea. E la ia le tūlanga whale tonu le ia tātou. E le fo i alfa vitau li lea. Te noa mātou tu malo a i wha maumonga na i te misaro mātou tu malo le si tu malo pi tele talo le ia. Alfa fitauri na le tangi mai tanga tau le tu malo. Se sila po le la tu la mai le tatou a whalapatonga le. Whaina la tau por kalam. Ia aua nei toi maule mele o le maua le talo te me tas. A au ina mau atu. Matua le ia star. A ia whai se tūlanga whapena ina ia maua pele talo te me uma. Ile ngata talo. Hoi se a mau fua o whatoanga e tūlai mai ia le whalapatonga lea. Ma tau mwhaila e whaile mele aua nei wa le tala no tato. Tala no ar hoi le alua luasi o kia tato o loa awe fafu. Ai peo le nganga na le tau watu aise manatu. Tūlanga o whaleinga o tato tūlafono ne. Ia, mele ngang whalo alo whaftai. Alo, sao noa i lau pionga le. Sui malu. Tula meso i o nganga whamaunga numeritas. Whaftai lau fionga le. Whanga whitalai mo le. Aba noa le nei usunga fono. Ia e taltonu e leto e tele se whamatalanga. E whai ele nei sui, wa whaafafonga fo i le nei tae au le tele o whaafitauli ma tūlanga sa
a mata mai ai foi ia tūlanga whaapea ia tātou o loa sa awina atu I whafo. Ai o te tūla I atu e lango lango. E lango lango le tūlafono ua paatula I mai. O te fia ina ua whaapea mai e to tolu Minster, au tō wafionga e Minster, le la ngā lulue whaatasi I le whainga o le tātou. Ai o se tūlanga I fia whautua ina. Whakale inga ia promote le awareness o le tātou whaalapotonga fōle nei I le mamalo le atunuu. Ina ia si la fia, le ngātola au whai whātoanga, a o lātou uma isi o loa e pei ona o tātou taumawhai nei e māketi atu I whafo. Ia ai le ngātai lea e pei ona whātou mai ele sui te maitai. O te mtoa tilo a whai fuila o le a tele mai le supply. A o tūlanga tau wa ai pei ona tala noina. Ai le aisa tātou wa alele e ave ai kai masinga kai lewa umanga whaafonga I finangalo ia sui wa whapena o na mai ona sau noa. Pei o tūlanga na lea kake kilo I ka iai. Ai kako kalo sia ia, inga ia kaumuu, I se kaumuunga lelei, ia le ngei fo I whaamoe. Inga ia whapenga o ngā siiki ai, le kamau a inga, ia mole mamalo si o kako aku ngou. Ia o si koe whaapopo aku langa o le kele o isi tūlanga sa fia talanoa iai, lewa maea o na whaaleo atu ele to telefo iwa sau noa le neitu, ia ai ia whaamanuia le atua I fuafuanga uma, ina ia maua se manuia mo Samoa, ma le tamau a inga o le tātua tunu ia awao nai o tātou tangata, ma le anganga whaafitai. Alo, sao noa whaafitai fwe mo le langlongai no tātou tūla funto whaofi, me le malo whaafitai. Ia, ua maua atu lau whionga le Minstape o leua, mai a tātou sui fia sau noa le tātou tūla funto whaofi. Ia lau whionga le whonga whitalai. I mo mua ona mo le atu le whaafitai tele lau whionga o a fo le whaafoi no tātou a fontanga nei a oli. E au foi ona whaaleo se whaafitai tele lava I le la foi tu. A wa foi whautuanga le lei o umana na tu umai. Ai le ngata foi lea o ni manatu e sili ona tā ua mo le whaatino ina o nei matawhai oi po nei foi whaalatonga. O te tonu, o le foi whanongongo mai ia le whionga te mai tai pule. O le tanga luenga po whaalatonga malo. Nisi foi o mita upu o uma ona tu umaia. Ia e whau e le tātou wha. Ai le ngata foi lea lau whionga. Le foi whaafonga mai ia whionga I le li pule. O le mtanga luenga o le Samoa Export Authority. E ese mata ua. Ia I tūlanga foi o manatu o umana whaatatia. Ia tele au manatu o whautuanga e tu mai e whau ai. Ia le whaalilei o tūlafono. Ia e mese foi ma le whaalilei o le au nanga. Ia e tele ni manatu na tu mai. Ia pe fōringa mai ni manatu mai mea sa tutupu o tuanai. O le o toe amana ia pe le o toe whai on toe whai te minei. Ona o ni tūlanga fo isa iei I vai te inu o tuanai. O uma ona whairi su e ngā ale whaalapatonga. Ia me se fo ni matanga ngā whaalapatonga al malo. O whaila to su e ngā mailo ilonga. I mea sa tupu lumanai. Ia awane I toi tupu I whaalapatonga fōni nei. O lea la ua iei le nganga tātou malo. Ina ia mawhai o na ave I la lo le o le whaalapatonga al malo. Masalo ele I telo I la tau sa mai manatu. Masalo ele I lau tele I loa le teimi sa whai atu I lau te lenga a unei. I le teimi I whaatino atu ia le tūlafono. Ona pūlenga o le a vea ma se tasi o tātou whaalaponga tuma oti. O ana mata whai oi ina ua maea foi ona ilo ina. O lona winga o lei lalo o tātou matanga luenga nei, o tātou whaalaponga nei. Ana whape sau lalo se matanga luenga malo po se ministry.
ia te tono e mai lalo PSC e me se fo le tanga le ngatup e fa foina fo ele fionga te mai tai par bia tu la fono nei ai ona o ele fo fonga le kapeneta fo i mata to fainga malo e a ona tu i lalo in para tonga malo as a public beneficial parties mo le temi nei mo le amataina ina ia mafai ona fa tino le o nanga nei ia le usau no atu le fionga le minsta o patoanga e te le lava na matafai oi ma le ro e play tono le o le falapo tonga nei a me se foi le fio mai le fionga le minsta tupe wa ele fa pea o se falapo tonga a matoloa mo se tupe o se falapo tonga e mana o mia le sosoani al malo ina ien faie na tinai o ani fufuanga o tatou faataatia mo le falapo tonga nei o lo faataatia ina ia mafai ona mau se taunu unga le lei mo le anga i luma ai mesia na ia tatou fai faatoanga io iai faafetai foʻi mo manatu na au mai ona le demand lea and supply o te tonu o loo iai le tatou demand and supply o loo avatu i niusila i le taimi nei e lē o mafai a tatou ona ausia le tatou atu i tu atu a le ua tatou amatamea nei taimi ina ia mafai ona faatino ai ia fuafuaga ia o loo iai foʻi ni manatu sa faapea mai i le filifiliga o komiti faafoe o loo alu lava i lalo o aiaiga ma le process foʻi ia le mataga faanapotoga le malo ina ia iloilo ia na komiti faafoe o i latou o le a faasalalau ma mau ai se avanoa e mafai ai ona faatino tulaga lea o loo iai foʻi le tatou independent selection committee o latou ia e lau te faatinoina le galuega lenei a o lea o loo amai lalo tulafono tolu pe 5 a lona uiga e mafai ona faatino i lalo o le tulafono ia komiti faafoe se toʻatolu e amata ai le tatou tulaga lea sa iai se manatu foʻi faapea i tulaga i fanua ia o lausilafia uma le tatou palemene lenei aso ia ua ave uma tatou fanua e lalo le land survey o le matagaluega fou lea o loo iai ale malo o le manatu foʻi ia le fioga le minista foʻi o faatoʻaga ma tulaga faapea e iai a tatou explorers e lelei le mea totia ae leai ni fanua o lona uiga e iai le taimi e fai ai e iga ma le matagaluega o fanua ina ia mafai ona faatino e avatu ai ni lisi ia mafai ai ona galulua e exporters ua fua e tatou Samoa Export Authority o i latou ia ua agavaa mo le faatinoina ma le faauauiga le foʻi manatu na au mai lesi taimi faapea e leai ni fanua e galulua e ai o le tatou solution lea ua teitilo i ai le fioga le minista ma matou o loo galulua i le taufaina ia faatino nei faamoemoe o le role lava le tatou faalapotoga o malo faalapotoga le malo o le covenant compliance ma ia fai po faatino lelei e fua ia gafaiga faavae le gata foʻi lea o corporate plans ina ia au mai ia titilo ia le tatou faalapotoga po o usitaʻia mo le agaʻi i luma mo le faatinoina o mea nei e lē mafai ona tuunoa e tatou faalapotoga ona o lea avatu i ai tupe le malo e fesoasoani mo le amatalia a o foʻi la ina manaʻomia tatou kapeneta e mai se foʻi ia lipoti e faatino uma lava i tulaga ia le lipoti ina ia mafai ona tuatu kapeneta e mai se foʻi le tatou e sau uma e nei tatou lipoti mo le silafia e tauafioga a lē ua amatamea nei taimi i le alofa ma le titilo foʻi o le fioga le minista o faatoʻaga o te ilo ua tatau ona tatou toe o le tulaga lea ona o loo iai lava i latou o loo finau mo le exports ina ia mafai ona faatino ai fuafuaga ia o le foʻi ua iai isi manatu o loo iai le tatou fale o iai o tahou ia pea ona silafia lei ma se mea o fai ai e o loo tu le fale ae lē o lelei foʻi le taimi nei ia le fuafuaga lava lea iai a faapea lo ua lelei tau ona toe faalelei o loo totogi le tatou matagaluega o tupe ia le tatou fale lei o tahou e leai se tatou returns o amai ai tau te galulua e faatasi ma le tatou
commissioner le I New Zealand ina I mawhai ona whaatino uma me ia tūlanga ia. O isi fo I manatu sa au mai, tele a lango ina la wal tātou tūlafono. Ia leo whaalongo atu ia tātou whaalapotonga. Tūma oti al malo. Ia wāfo de whaatatia ina o ni whainga whaavai. E mawhai ona sui atu I lewa I teimi. Mole a ngā ia I luma. Ia ai moli atu le whaafatai tele I le mamalu o le tātou palemene ma I lātou na whaali o lātou finangalo. Le ai, o lo whau sia lava e a maili poti nei. A wā a le whaina a maili poti nei. E le whaifon tātou roa po le leipe le ai. A le me pito si leo tāua, ia, o leo tau maali lie. Ia, tele foi o tau ma whai ona whaatinoina. Sa ieni manatu e whaapea le tātou waalele. Whaula Export Authority, fua se waalele. Mole a ngai luma. Ia o teimi nei, ia mol sila fiere, la uleto e ta ea leitu. Ia ai pe o lo iei fo I fuanga whapena, ia mole a ngai luma. Ia tele fo I o tātou exports pe on tā ua, e alu ia tunu I whafote pe o saina matulanga whapena. Ia e containerise malatu I alu I New Zealand maluai, ona I lein whai on tātou o sao. Ai a whapea lawa e isi teimi o mwhai e ona maua si tātou wā lele tātou o sao saina. Ia lani me tu wai. Ia le nganga lea, ma le whaalolo lava lau whionga le whamawhitalai, ia e mahe a tuai se au te lenga, ia e po ies fo se whamamanga po se whautuanga mai fo li minsta o la a tuu iele pa ingo le tātou Samoa Export Authority, e me se fo le whionga I le minsta o tupe. Ia, I le whatino ino o tūlanga ia ina I whaina malam la mati le tātou whamoe moe, whaftai mo lo am, noa lau whionga. Lo sa no lo fianga le mista le o meneno le for sanga fo ia finangalo fo o mota sa langa ia maloa fa tai mo le sa nanga ia lo fianga le mista fa to anga pinga faiva Io e vai atu le tātou teimi lau whionga. E fi whaise upu alanga o uti. Ia, o te tonu fo o na o lo tātia tātou lafo ma o pasia fo ia o e natu ia la faiesi na tātou malo longa. Ia tātou to e mtalia le lua, ia mawhawa fo ia nisi saunoanga minsta, ia tātou anga e tulole le au li linga o tātou tulafono, au e manatu. Ia la whatati ese ngā luanga fono ao, mo le malo longa tu so le lafo, tātou to e wheloa I le tulai lua.